Tuni ni simko lamul kumsang ni lasom ni lagup ni ko injong Thadou thusoh akunin vanoi thusoh dang ho Thadou pa ba ngai ra na nanei kitaw te thusoh ni sima ke ma ba si NIA in hin to ding hi jasi am hiam chanin sei methal ki soi thelo ding hi na to ki panding hi tai thilha nga ki sel hi ne khat hol ha sai hin la NIA in hin holding hi jasi am zum nam hiam chanin sei Manipur Chief Minister Jumnam Khiamtan Singin EPCM ga be hite Naga hostel so chu mi pi tian moding adei banga ken jong moding ka dei Lusit na be hela ki that do hi ipika na dan ham ken wang khat themo ezong tipongi Forgive and forget ki ti hi bol lo lew young generation iti umding ham hilenga gu mangjong le hilanga somli dam le bina ki tha do hi naga ho pa cha inge tia hung ka hi Kangpo pi le cycle hi tu to ahi dukana biscuit ta be zong ki muzo lo hi tai hi za achu tu nai cha achu gam hi phai khela naga block bol ho ga no do ding atiu le government pha chom kha dei pebin ki hon hon sa na wingi atiu to thana CM pa chu sinapati le ma wa ga pha block hong win agati hi za achu ki ho pastor thum ho ki thana chunga justi umthei dinga tawn le rally ki gong to hong ki gon kha ji a chun security ma ga masung ahin jot na le tial muren dam khal be peute ta gen thei ta ki nga thum ke hi bove suna phana chu din ha le pastor ho hong ki dem ding hi ti jong kama po ve hi na phachum ding tia chu ki bol ham hi chamna thu sei jong ka hi po ve ache sani sim 6 July 2026 ni dan 1:40 pm bela 40 Assam Rifle Convoy mikke hongkong ukhun to ki nai cha lungsang kong mun ambu sato ji wa Assam Rifle personnel ni in apet ta thin ato hlonin hi chin ko achun ukhun police station fire register na bol bin hi Fair number 772026 UKLAPS2 Upal Arms Extra Noya ki register hi ekite ichi ambos ki to namun chu forensic team hol vel ha na le hol na gane win ahin forensic team ma kon koi mo po nam wang sei do ahin ai po hi ahin agan na thei pe na ahin he do diu hi kin chat le poi mo ta jong ahin he be di khat chu naga gam sunga ambos hi banga tangkul ka cha na gon wang ku ki ho ango ki no hi Tuni chana BJP in mipi te henga adi lo na to khat cha bol na hi lai je Manipura ki pun khom na mel ke lovin hi te iti le honglung ding election hin avelin BJP pulut ki hi te ta MP asarda in sei hi chan chu hi tun la ai thu so ngai chu mundina Thadou thu so ngai zo sen bon cha win mangpha